Sayang, sengkok terus anyak tanya jawab pacucur, beni karena niser, ota bikin paksa. Ben ki es todak sengkok apa enje? Saya ngak ya, sengkok serius cek kebaik kerja. Ia bas dari sikap dan perilaku napun lain pangabas nah. Beenau besara, tak pada ben biasa nah. Biasa na ben perhatian, sering atanya kaper, mak satia pun lober. Mun lakaran been tak betan nang ben sengkok. Kabele yang, cek kok tako. Enjak sengkok tak kira maksa been selalu ada untukku. Ben andi hak untuk nyengke. Tapi kutu amit papender cek cuma beri kode. Iya, kode. Ben sengaja perlahan au be male sengkok ngarte. Sengaja mau batibi sop aja ben bi sengkok tak ikan sere. Iya kan? Mun lakar niat nyingke kabele sacucure. Cak ke bay ate ta seksa de iya. Mun lakar dalam ate na beda orang lain. Pas langsung ngocak, cek ki top topen. Sengkok lesoy pada iya terusan. Tikanya ke tak kira bulan nyabet taresna dekatika